thlir tu le ngai thatu te in zovain chi bai vekule April ni som pakhat sang ni som ni pani thotan ni ani e Russia chuan a seruk lain Ukraine ramchak lam Donbas region a Luhansk le Donetsk munte ople thunun ngei tumin sipai enga moza chu Donbas region a Veliki Burluk naya atir meka Russia military convoy te chu an inzui ngoi maya kilometer som pathum zeta thui convoy hian an oni zirtom ni khan makzar technology chuan satellite atanga an thalak sak chu nimin pathian ni khan atlang zara Ukraine chaklama kho puidian pani Kharkiv le Kherson ta chu an thunun towa mase Donbas region hi thunun vek tumin an beimeka rocket le missile mangin kho then khat an nakka pridur dur rang ani governor Ole Sinilikov chuan Diharki khua Kharkiv region a mi pani an thi pha Russian sipai te chuan rocket voi somruk paruk chuang anon kap to ani ati heti lai hian Mariupol khop puya mi pui hual bele tangkhang tlat ta chu International Red Cross Society ten champuina pek tumin an beya voin thlengin ninga chung chu an tlo po theilo Pascal Han Red Cross ho tunu chuan Sky News nena boruak ala omin kilometer somni don kan luta ma se kan kirsan le ani ati Arina Vereshchuk Ukraine Deputy Prime Minister chun Mariupol khopoya himna zonga mipui tlan chuak du ta tan humanitarian corridors mun kwa Ukraine sarkarin a siam saka ma se mitam tak chuan khopui an chu san theilo ati himna zonga tlan chu adu ta chu Russia sipai ten an chuana motor te lo edikin silaya ka mai te an ching ni in an soi Kramatorsk railway station a himna zonga Ukraine ram thlang lampana tlan chetor mi sangli omna Totska U missile manga zirtom ni jinga an ka awangin mi somnga panga thi in liam za pakwa an omani Kramatorsk railway station be nai khofelin atem leya Russia le Ukraine chuan atitua an inputon vevea Veliki Burluk mana Russian sipai motor som pathum kilometer som pathum thuya inzui ngwangwa ta hi Donbas region lak tum tu te an ni ngei rinoma Ukraine sarkar chuan Donbas region a mipui te chu arang thei angber mun hima in seng le in thiar chuak turin a hria tirani Ukraine chuan Russia sipai sing ni don an that to ni nan soya hetinga sipai le ral thuam an hlona sata wang hian President Putin chuan kum sang ni som pani dai tua sipai a cholti to te thlengin a ko kir le a Moldova ramke chetuna Russia in independence anga apom Transnistria region atangpoint raldo tu sipai ala treu de asoyani Moldova Transnistria hi EU Council chuan Russia rama anpom saklo Moscow in sipai tamzok atira wangin Donbas region a hian Ukraine sipai te le Russia sipai te chu ngam le ngam tin anin khoin wein anin beiveu rin ania Ukraine la in thei to pa lo beiturin kan in peito e ati ve bok Mikhailo Podolyak advisor to the Ukraine president chuan in dona lian thamma chon turin kan in bo saya Ukraine chuan an hne yang Donbas region po kan la theyang chutianga kan tia hnena kan chan chuan mai chana in biak pui turin chakna kan lenga president pani te chu remna le muana chongin do kan kilin an in be theyang ti in soya Ukraine president Zelensky hian Vladimir Putin chu do kan kil duna mai chana in biak puya alo ngenin alo som fu to thina mase Putin hian angai sak du tlat lo ani Luhansk governor Serhiy Gaidan chuan Luhansk muna cheng mipui nuai li jinga 30% an la om ti in indona na satak a om thei awangin mipui te chu arang lama in thir filima tlan che turin a hril ani nimin pathian ni pokhan Luhansk atanga rel pakwa chu in thir filim du te tang kaltin ni in soyania British Defense Ministry chuan Russia chuan Donbas region Mariupol ko puile Mykolaiv khwata chu Russia hian laka thunun ngei antum don in an soi Totska U missile manga zirtom niaka Kramatorsk chu Luhansk region ko pui ni in Donbas region pumpui la na tura mun poimo tak ani Lysychansk ko pui Mayor Alexander Zaika chuan nimin pia inrini khan Russia sipai ten anon beile na saleang ti mi pui te chu in thiar film rang turin a thrila nimin a ve khan Vaklidar le
Mikhailova khuata chu mortar le rocket manga ka ni in mi panga an thi ti mayor Pavlov Kirichenko chuan telegrama a soi Ukraine refugee te hi ailirna ringot po mi sing ni zanga somni panga lu to in Germany a chuan raltan mi sing thum an lo om towa Polana mi nuai ni point panga an tlan lu towa Romania Hungary France UK le US a mi engomazat an lu to bok Ukraine ramri chaklama om Donbas region la turin President Putin chuan Butcher of Suriati hiala alo kofiam General Alexander Vornikov kumsom lu chu mo phuna a pethar towa General Vorkinov fian Syrian President Bashar al-Assad pai thlak tumtu Syrian helte chu nasa taka bein alo tuk tlom towa NATO la West Ram ho da chuan sipai ral rel thiam le fing poisak nei lo tam tak ti in an hmel hriat le ani kumsang ni som palia Russian Black Sea tuipui kama om ke akei pui sahawa a lak sak thut Crimea langna mo phur tu ania President Putin chuan mei ni kwa mangain Ukraine ram chu sak a thunun man emo Ukraine hi ne ngei atum arinoma mei ni kwa hi indo pui pani na hun laya Hitler sipai Nazi Germany tlomni khani in chumini sia rengna lomna tan Ukraine ne man ngei atum an ring ani British Prime Minister Boris Johnson chuan inrini khan ni khachamin Ukraine atlo thut maya khif khopui hi Poland atangin relin alutani Prime Minister Johnson a jinturi ven himna lam thila wangte in puanzar lok ani lowa hetinga G7 ram hausa hruai tu jinga mi le indo du lo ti top tu hruai tu in Ukraine tlwa President Volodymyr Zelensky a chena han mule an pania khif khopui an fangte chu Ukraine mi puiten an lo lom le ani Boris Johnson chuan necktie orin kor chunga ha Volodymyr Zelensky chuan Russia in Ukraine aru ni February ni somni palia tanga a hak to sipai korrong khaki ha in alo dong song ani Prime Minister Johnson chuan Zelensky chu sipai buk pain fit somvel atangin idamem itraem tin kut thingmewa chibai anin buk ma in azot man ani Kyiv khopui hmon then khat Heavenly 100 Independence Square tepo silai kap thiam big sniper vena hnuai an fangkwala meiche pakhat chuan thilpek gift Cockrell chu Johnson la Zelensky te alo pe vevea kongkama loading mi pa pakhat chuan Ukraine atlo wangin Johnson chu lom thu alo hril ve mol bokani hetianga hun chep takara Kyiv khopui an fandun nuwa President Zelensky chena in uluk taka vena in biangna an nei juya Prime Minister Johnson chuan Ukraine tranpuina dang ral thuam le sumpek belte indore nuwa Ukraine ram din thar le natura tranpui atiamani rampani president te hi an inbiana kim chang ero puanzar ani lo Prime Minister Johnson chuan Ukraine tranpuina turin US dollar makta duai changa chu World Bank kal tanga pek le US dollar tu le ding on pukna tura UK chu guarantora tran an tum thu da shilin ral tuam thazok tuipuya indolong ka na chi Russian Black Sea Fleet indolong ka chia theina tur Harpoon missile te le armor vehicle za somni pek turte ani thu a rela armor vehicle te Spartan te ko te ni in ral thuam thataka thuam sipai pariat le crew pariat pur thei ral matonga cheta thei chi chil pu improvised explosive device bomb omlo ra thei chi in personal carriage mastiff husky Wolfhound ti te atelang Spartan hi kumsang kha zakwa somsari pariata siam chuan in Iraq indona le Afghanistan indona te khan mel mate beinan anlo mangtang kai le to thin ani British sarkar chuan NATO ram ven himna turin Romania a Typhoon jet fighter pani ada belanga ma in pali anlo thonlu to bokani Australian Prime Minister Scott Morrison point Ukraine tranpuinan armor vehicle som pani phur thei indona ral matonga chachi Bushmaster somni lai Ukraine alo peto bok ani Prime Minister Johnson le President Zelensky te in biang nuwa press conference na in UK Prime Minister Johnson chuan Ukraine mi puite le President Zelensky te chu an huai sen na afak lia khovelin pasal tha amu chuak thara chung ta chu Ukraine mi puite an ya Ukraine mi puite chuan sakai pangnei huai sen angma in an huai sen na anen tira President Zelensky chu sakai pangnei ha hum angani ti in British sarkar chuan Ukraine chu manruat technology le intelligence thela atan pui zelanga
Ukraine ram chu invade run ani to lo na turin le ne tu ani na turin atan puyang Putin a thil tum chu a hlo cham tur ani Putinen buka le irpin hmana ache du dan ta chu war crime ti in a soi sel ani ama le ama sarkar Russia ram chu ati ming che in anza omlo na a hlo anza omna a hlo tira Russia chu nasa zokin contractin contram zelang ti in Ukraine ram chu economic le military thila tanpui zela thlop zel Johnson chuan ator atiamani President Zelensky chuan Prime Minister Johnson nan indona boruak kara Kyiv khopuya atlo thut chu alom thu a hrela mi huai le leadership nei tha history a hre reng to ani ang ati Ukraine Foreign Ministry chuan Twitter Boris anga huai sen turin G7 ram hruai tu tele West ram da chu democracy le Zelenna humhal tura huai sen tura somin angen thu anjikani pathian ni vekhan Austria Chancellor Karl Nehammer chuan Kyiv khopui toin Ukraine tranpuina tur a soipuya Austria ram hi NATO member ani velo thung ani President Zelensky chuan video in thu cha ati chuaka Zelenna nei mi puite chuan hoisena Russia chuan Ukraine ram chau ni lovin Europe ram abitumani chu wangin democracy ram te tangrualin Ukraine hoten remna le muanna andua an thlak hlel ngoi tho pangai ani ti in Russia nena remna zonga inbiak adu ti soin indona chu kan beanga nunna atan kan beang mi puite an omto lo ber chuan bolhlo mai chu beithe ani lo mi pui omlo chuan engti na mani lo chu wangin he indona hi ti to pangai ani ati US President Joe Biden chuan thakal ta a NATO summit Brazil khopuya nei chu Poland atlo tomin Ukrainian ral tan hote omna tlo Poland a chuan Vladimir Putin chu war criminal ani ti in pathian zara he machine hi ro rel tu omreng tlak ani lovetia ramdang foi tu te point Ukraine aruna wagin Russia sipai te chu war crime tia anpu ani British Prime Minister Louis Gordon Brown point Putin le khonbol upathan ka chu nazi German hote angin ro rel saktlak ani ti na lo soi to ma se chu tirungatin International Criminal Court ta hakka ro rel tura ram ka foi tu te emo sipai thu nei tu indona muna u chuak taka chero wale dan pela che te chung thu rel sak chu thil olsam ani lo thung ani President Putin hi tuna kumsom ruk pokwa mi ni toin kumsom ni pani vel chu Russia rama ro rel na phong alo chel towa Soviet Union ram som panga jeta ake dan huin Russia ram tabal le chaklo tak ron choi nunga tuai thar le tu ania kumsom ni pani chungin military secret service oligarch silovar thozinga ein bun nga toin alam tang deuh hlira da khoi che theilo emo khoi ngam lo ang hialin ein hualvel tir to ni ngein alang Russian Federation ramdan bute po tidanglamin kumsang ni somni palia president achu lenga ama chu kumsang ni somthum paruk tenga president ni theiturin ain siam to ani tona chuan engkim mai athun hoya dain andam media sang social media Facebook YouTube Twitter Instagram thlengin athil ti mek Ukraine aruna chu military special operation tin asoya athil ti social tu ta chu kumria thlenga zel tan theini in ama thlop lo tu ta chu mi bollo pasan tu ti in kachunga tho lutlak lo tuka angai ani ma se tun hnaya anram chunga ama du lo na hi alian chho hle ni a soi ani kumsang ni somni palia president thana ama king phaber torangai ep tu por thoi tu le eiru na do tu ali ji nivalni chu eiruk thu boy case or tirin mani do loka khan kumriat ta turin a sem mi amaya hian president Putin chuan athu nei na chu sakle alal thu thleng phet thei an om ti sein mi pui thinlunga ama du lo na om a hlauzi le ai rin tok lo ji atilang thei ome khofela lal ber per le thu nei na rei tak tak chel tu te an hum top lama paithlak le zel tan tir hial an lom to chung jinga chuan Egypt president Hosni Mubarak te Philippine ram dictator Marcos te Indonesia dictator General Suharto te Libya ram dictator Colonel Muammar Gaddafi te le Iraq hotupa Saddam Hussein te kha ania Hosni Mubarak le Colonel Gaddafi te chu kumsom li zet thu nei na changin anlal ber lia ma se an hun to bandan ero chu duom lo takani Soviet Union chak wanglai khan president Nikita Khrushchev chuan kumsom pakhat zet thu nei na changin ama chu Soviet comrade jinga ain vulianin ama chibai buk du khop turin ain cher lia
Cuban Missile Crisis avangten a involve viu mati lain ajin bolanin Soviet Communist Party ro rela sang Communist Presidium chuan kumsang ka zawa somruk palia an paithla thisen chu lovin hriselo chuan lamin abang zuita a Leonid Brezhnev chuan hroi tunina aron chelia Mikhail Gorbachev khan sang kha zakwa somret panga atanga sang kha zakwa som kwavela Glasnost le perestroika policy aron kalpia Soviet Union mi puite in hamzauna ti chuan Soviet Union ramro pui ke china Atlantira Soviet ke chelo nan Mikhail Gorbachev kai foi chu pai kup tumna oma se Boris Eltsin te ho anon langmana Gorbachev foi sarkar pai tumna a hlo chama mase tuna Russia Federation hi December ni somthum pakhat sang kha zakwa somkwa pakhata alo pian chhuwa pha ta ani President Putin hi Soviet Union USSR hunlaya ramro puile chaktak thin hoya spy agency KGB colonel officer luini in Dresden East Germany a thina nia tuna athil ruaman Ukraine runwanga US le US ramten shrek le shremna chikim an pek zui awang hian Russia economy tluk chit pha viau phei chuan nakhin nun local tura Russian mipui tamber chuan athil ti dan dik tok lo ti in Egypt president kumsom li don ro tu Hosni Mubarak angdowin achung thu hi andarel sakve palang ti a hla om hle Indo pui panina khan Nazi German le Japanese hotu ta chu International Criminal Court tia vo mai thei Tokyo le Nuremberg Tribunal Court siamin ro re sakano ni to tuna da hak khopia UN sherpia International Criminal Court ICC hi mani a thuneina hranneya dingania Rome Statute anga ramtam takin andu angin Geneva Convention UN sherpia dinania mase he ICC hian war crime tia putele mani mihring puite chuwa diklo le rong taka chea pu mi somthum chung thu arel sakin alo titwa anjinga mi som thiam lo chantirin mi pali ero thiam an changzuya kovela mi som pakhat lai man lovin an la om rengani Sudan dictator Oman al-Bashir po ICC a thu zofia tur ti ani lain a thian tharam ICC poma zom tu South Africa chuan alo mandu lo ani kum sang khazare somsari dai to International Criminal Court ang chi hi in din du na alo om to mase sang khazwa som ko poriata chau UN hnuaya ram somlukin Rome Statute angin Andela sang he pania ngejok le mumal joka om turin ti ania tuna ramza somni pathum in anzoma ram somlukin an ratify in khovela danam thiam big ten an kol chota ni hetianga khovel huapa war criminal te role sakna hi UN International Crime Tribunal for former Yugoslavia ti in Serbia President Slobodan Milosevic an Kosovo muna Albanian Muslim asoi sakna war crime chungchang te civil war tual chuk indona wanga Special Court for Sierra Leone ti te Cambodia rama Pol Pot ho Maoist Communist Khmer Rouge ho ten an mi puite an ti re theile tha chiam na wanga Khmer Rouge paite le ho tu ta chung thu re sangna tura UN shet puya den extraordinary chamber in the court of Cambodia din te chu alal hle thin ani UN Road Special Tribunal in sangkha chukwa somkwa pakwa Kosovo to Albanian Muslim tha chiam na wangin Serbia President Slobodan Milosevic te Army Chief General Karadzic te ro rel sakto in ICC da hak chuan Liberia President Charles Taylor le Chad President Hissène Habré te ro anol zelfoni sangkha chukwa somkwa poriata din International Criminal Court ICC hian a tran pa takin police ani lawa UN amo achung thu rel sakram hloi tu ten hena war criminal case nei tura ti le thu zo fia ngai te chu mana thon turin angen thei chau ani le viewer ten ne na ngen na atom nan kan han se vele nge kan channel min la subscribe sak lo te khan min lo subscribe sak le ngei turin kan an ngen chuwa tin kan video upload thar te hi in lo dona in lo mu zung zung theinan in tan po ol samjok na turin notification bell kha metula ola inna donia kan channel mina subscribe sak lo te khan mino subscribe sak turin kan han ngen chu ani